A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha fabanayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaku fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u kafanat abwaba wa suyiratil jibalu kafanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu kitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idzin wadifah absaruha qasi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idzaman nakirah qalu tilka idzan qarratu kasirah fa in qalu tilka idzan qarratu kasirah fa innama hiya zaratu wahidah fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadisu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akazahullahu nakalal akhiratu wal ula fa akazahullahu nakalal akhiratu wal ula
Fa'akadahullahu nakalal akhirati wal ula fa'anzartukum fa'akadahullahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a antum asaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tamatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sya'a wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama wa amma man fa amma man khafa maqam yang kedua wa amma man khafa fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahimu liman yara fa amma man khafa fa in jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakshaha ka'annahum yawma yarawna halam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah utilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faakbarah summa iza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arda saqqa fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis saqqah yauma yafirrul mar'u min akih fa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas sufu nusirat wa idzas samaa'u qusitat
wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda zil arsy makim muta'im samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tazhabun innal fa aina tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu fujirat wa izal quburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin say'a wal amru yauma idzil lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yusirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum wa yashaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim maktum kitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun alal wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ahlihim qalabu fakih wa idza qalabu ahlihim wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihim
wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal suibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahum kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarakabun tabaqan tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu min waraihim muhit balil ladzina kafaru fi takzib balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu min waraihim takdir baru Allahu liwaratul hawana, tapi itu surat Al-Buruj. Penjelasan. Walladzina kafaru yukadzibun. Walilladzina kafaru yukadzibun. Wallahu. Ada dua. Waraihim itu yang Al-Buruj nanti itu. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabassirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrum ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uqdud an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu min waraihim wallahu min waraihim. Tiganya lagi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu alal arai wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina ajramu kanu min Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrum ghairu mam. Innal ladzina ajramu kanu
minal innallazina fa innallazina amanu wa amilus salihati lahum ajrum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir inna batsa rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid hal hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma kulika mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was samaa'i dzati raj wal ardi dzati sad innahu laqawlun fas wama huwa bil haz innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanukri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadzal lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah taslan naron hamiyah tusqaw min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'ah la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin musfirah wujuhu yawma idzin na'imah li syaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzurilna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir in afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat fadzakkir wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum bismillahirrahmanirrahim wal fajr
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد إن ارجعي إلى رب ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله صدق الله العظيم.